районунан Молдобекова Гүлкан, Талас шаарынан Азиз Атаканов, Бакай-Ата районунан Нусубалиев Ороз, Манас районунан Отунбаев Болот, жана мен Карабурада Момбеков Рыскелди. Ошондой эле биздин партиянын лидери Атамбаев Алмазбек Шаршенович. Эмесе, урматтуу жердештер, мекендештер, бүгүнкү сиздер менен болгон жолугушуунун күн тартиби мындай. Азыр сиздерге кыскача доклад менен Алмазбек Шаршенович өзү чыгып сөз сүйлөйт. Саламатсыздар агайын туугандар, мен кыскача эле сөйлөп берейин. Суроо жоопту кагаз түрүндө деген эмес, кагаз менен жазганда бир 200-300 суроо түшүп калат да. А мындай сураганыңарда 5 киши жарым сааттан сүйлөйт, ошодон 1,5 саат болуп, суроо да жок, жооп да жок болот да. Туура көрсөңүз, мына кагаз, калем таратат балдар, жазып берсеңиздер. Анткени программаны айткандай эмне? Баары эле келип сайрап атат, чыргатабыз. Бардыгы бекер болот, эртең коммунизм болот деп, мен ошон үчүн силерге башыңарды оортуп, жанагы канттан бир жерден орустурап эле, будете лапшу на уши вешать деп, мен ушу лапшаны кулагыңарга илбей эле коеюнчу. Биринчиден эми өзүңөр сезип атасыңар, Кыргызстанды коркута турган экиле нерсе. Бул Кыргызстан бөлүнүп жарылып кетсе, бала болот. Мына көрүп атасыңар, түндүк түштү бөлүп кетебиз дегендер чыгып атат. Тилекке каршы ушундай бир оюндар бар да. Керек болсо Атамбаев түштүктүн элин канга тойгусам деп айткан, миңдеген адамдарды өлтүргөн деп уялбай, мына Ташиев деген жигитибиз айтып аттыр. Эманын адаты бар, айтып коюп кайра таанып кетет да, айткан эмесмин деп. Кээ бир ушакчылар ушундай болчу эле да. Анан ошол эле Ташиевке окшогон саясатчылар айтып атат, Кыргызстанда мисалы кыргыздар 1-чи сорт, калган улуттун баары тең 3-чү, 4-чү, 5-чи сорт деп. Мага Москвадан бир досум интернеттен окуп алып телефон чалды. Алмаса анда орустар биз канчанчы сортпуз депчи. Мына Ошто Жалабатта деле ошентип кан төгүлбөдүбү? Азыр бөлгөндөр баары тең аппапак болуп, билмексенге салып атышат. Баары кыйкырып, күнөөсүн Отунбаевга түртүп, Атамбаевга түртүп, чындыгында элди бөлгөн, кан төккөн, автомат менен керек болсо элди аткандар ким экенин билебиз. Эртели кеч ошо чыгат да. Агайын туугандар, ушу тарыхты карап көрсөңөр, Манасты жакшылап окуп көрсөңөр, Манастын жары ким болгон? Каныкей, тажик. Манастын энеси Чыйырды, чынаты башка. Чыйырды Булгар хандын кызы. Демек ал да кыргыз эмес. Мына ошондуктан айтып атпаймынбы? Мына керек болсо Манас атабыздан баштап кыргыздын канында башка бир улуттун дайыма каны бар да. Ошондуктан Курама курч, Курама темир курч болот деп айтат да. Ошон үчүн Кыргыздын эли ушундай курчта темирдей курч болуп турат. Агайын туугандар, дагы бир нерсе бар Кыргызстандын түбүнө жете турган. Аны 20 жылдан бери көрүп атасыңар. Кыргызстандын, мамлекеттин, элдин түбүнө жете турган нерсе бу уурлар да. Уурлар. Жанагы эми көчөдөгү кармандик эмес, балык башынан сасыйт дейт да. Кыргызстанды дайыма ууру бийлик башкарат. 20 жылдан бери ууру бийлик башкарат. Ачык айтайын, мына мен убактылуу өкмөттө 3 ай иштедим. Ошо 3 айдын ичинде керек болсо 3 айга келген кээ бир адамдардан көңүлүм калды да. Акчаны көргөндө Кудайды унутуп, элин унуткандарды көрдүм. Кечегүнү эле эл үчүн өлөм дегендер акчаны көргөндө Кудайды унутканын, элди унутканын көрдүм агайын туугандар. Ошондуктан бийликке уурлар келсе, ошондо да Кыргызстан мындан 5 бетер жаман болот. Кыргыз эли мындан 5 бетер жакыр болот. Чындыгында болсо Кыргызстан абдан бир бай өлкө, агайын туугандар. Мына мен министрде болгом 6 ай, премьер-министр болгом 8 ай, көрбөдүмбү ошондо? 8 айдын ичинде бюджетти 1,5 эсе көбөйтүп бергем. Анткени кичине эле уурларды колго чапканбыз, ошо менен эле көбөйүп кеткен да бюджет. Бир топ жерден бир эле мисал келтирип атам. Ошо кеминдеги Талды булакты
Menden murunku bir akçaç premier minister 300 somga verip koyuptur. 8 dolarga. Biz 20 milyon dolar tölettük. Ayrılması var da 8 dolar menen 20 milyon dolar. Bardık yer uşundaydı. Şap kesim olsa şu çoğunlar böyle oladı. Kırgızstanda tabılgan ile altındın sаны 500 tonnadan aşık. Bırak elbis jakır. Elbis açka jüröt, işsiz jüröt. Pensiya пособие, зарплатасы окатына жетпейт керек болсо. Ошол эле премьер-министр кезинде Кумторду карасак, бизде калган акциянын саны 16% экен. 33% кылып бергем, агайын туугандар. Эки эсе көбөйтүп. Ошондо жок дегенде $0,5 миллиард кошулду да. Бирөөнүн чөнтөгүнө кеткен да, андан көбүн ала албай калдык да. Анткени ушу Кумтордун келишими 31 декабрь günü kol koyuluptur 2003 yılı. Angliz tilinden gerek bolsa kotor boluptur. Oşonduktan Kırgızstandı jok kıla turgan dagы bir nerse bu uğru biyilikte. Uşu eki nerseni sak bolsuңor. Dagы bir bala var, mankurt degen bala var da. Ene tilin bilbegen elin sүйүп жарытпайт дейт. Мына уят деле bir байкелерим Ошто Жалабатта жүрүптүр. Кыргызстанды bir чоң өлкөгө кошуп берем. Ошондо жыргайсыңар деп başka улуттарды алдап. Биринчиден анда эч качан болбойт. Экинчиден Кыргызстанды бирөөгө кошуп берем дегени Кыргызстанды жок кылам деген сөз тагын туугандар. Бу манкурттун канына колунан келет да, өз энесин аткан манкурттун колунан. Мына Кыргызстанды бүт кыдырып келдим. Кудай буйруса бүт кыдырып келдик. Кайсы жерге барсаң, элдин турмушу абдан кыйыл. Мына Акталадан бери Лейлекке чейин abdan kıyın da. Suunun mekeni Kırgızstan'da elimiz sarıktan su içet. 500 tonna жерде жатса elimiz gerek bolsa açığa jüröt köp jerde. İşi jok jüröt. Kıynalıp jüröt. Tentip jüröt. Oşon üçin uşu elibistin tagdırын oylogondo janagı Nikiyanın temir darbazası esime gelet da. Antkeni Kırgızstan menen eli menen Kayran el menen dökem aytkanday. Kayran el menen jakşılıktın ortasında bir temir darbaza bardaydı. Şu bir tarafında Kayran elimiz, bir tarafında Kırgızstan'ın baylığı. Bir tarafında Karapayım Jakır el, bir tarafında sayrangdagan Akayev, Bakiyevler, Aydarlar, Maksimler, agayın togandar. Bir tarafında jokçuluk, işsizlik. Erten kanday bolot? Nan alabızbı, et alabızbı, svet bolobу деген Kayran elimiz bir jagында altın karta menen poker oynagan Maksim Bakiyevler, Aydarlar jüröt, agayın tugandar. Men munun bарын aytıp atkanym mına bizden balдар 7 aprelde jönölgön jok. Oşol temir darbazanın açkıçın eldin koluna verdi. Janagı 29 partiya bekер çırkıgan jok. Oşol temir darbazanın açkıçın bizke bergile деп atat. Antkeni uğrunun koluna tiyse kayra ar jagına jaşınıp jırga beret. Eldi bilgönün koluna tiyse kayra elimisti jok kılat dentitet. Mankurttun koluna tiyse gerek bolsa Kırgızstan jok bolat. Oşonduktan bari çırkap jüret. Agayın tugandar, bul jolu jön şaylı emes, agayın tugandar. Bul jolu Kırgızstandın geleceği çeçilip atat. 20 yıl uşunday jamandık görgön Kırgızstan eli dagı birölörgө 5 yılga versek uğrularga Kırgızstan eli kalabı. Mankurtka berseňer açkıştı, uğurga berseňer, eldi buzarga berseňer Kırgızstan emne bolot agayın tugandar. Oşonu oylonsoňor, mına bugün doğuşuňardy 1000 som berip 5000 som satıp algandar erten Kırgızstanды satat da 5000 somga satılıp koy bileňer agayın tugandar. Baňar bir koy menen teňbi, bir gözü menen. Oşonduktan men suran etlem, bul jolu doğuştu kimge bersiňer, özüňer birgili. Biroq bul jolu doğuştu berip atkanda Kudaydy estegili. Bul jolu doğuştu bergende özüňer üçin bergili, agayın tugandar. Üy bileňer üçin bergili. Mo kara kartaňlar üçin bergili. Bir jakşylyk görüp kalsın türü gezinde. Mo baldar üçin bergili. Jaşlar üçin bergili. Oylanyp turup bergili.
Bir nerse aytıp ketem ayağında bir Kırgızdın makalı var bırak unutpagıla. Çolok köçögü buçuk moldu deydi. Buçuklar gelip kalırsın. Rahmat da. Mo Beknazarov jönündө köp suroo kelipdir. Açık aytayın mına. Beknazarov Sarıyev'terde hökümet tüzök koşpoyuz hökümetke. Koşpoyuz. Koşpoyuz. Akça berip atsal, silerden urdagan akça. Ala verile bırak. Satılıp ağlagan toğundur. Satılıp ağla. Elektr energiyasını özdük bası menen berse bolou deydi. Elektr energiyasının özdük basına elektr energiyanın transportirovkası giretti. Misalı Toktogul'da bası bir, Aktalada bası başka, Talas'ta bası üçüncü. Oşölle Bişkek'te tesistin elektr energiyası 2 som özdük nark. Bul degen jönle şaytandın sayasatçılarının oyunu ağayın tuğandar. Oşonduktan men sizlerge bir nerse tatlemde uşul derden. Mına bizdige dele su yok, svet yok, tezekterle de batkandar. Mına Şırşovlar gitti, kolga çaptık, su batpay gitti Toktogul'a. Ağayın tuğandar. Kırgızistan'ın balası uğurlar. Uğurlar dele gana toktotsok, Kırgızistan batılan olup edet, mağa şenip koygular. Bizdin göy bayağıle sot, prokuratura det. Emi, Kuday buyursa başından akırından tazalap başladık, tazalayız. Sottu da prokuraturanın tazalayız ağayın tuğandır. Uğurlardın göğü toptolup ketti o şaka. Tazalayız, Kuday buyursa. Siz dağı murunkuların yoluna düşmeysiz etti. Emi ağayın tuğandar, men uşunça yıldan beri başımda kancıgaga baylap Kuday dep жүрөм, elim dep жүрөm. Men şu Akayevçe Bakiyev'e okşop mına bir jaka kaçıp jamanatты olup Bakiyev'ti mına Kuday urdu da toprağa buyurubay kaldı. Toprağa buyurubay kaldı. Навести порядок на таможне, на границах. Albatta bu çoğun mesele, men oylap turam gelecekte biz sözsüz taможенный союзга girişimiz gerek. Oşonda granitsa degen Kazakistan menen granitsa degen jok bolat agayın tuğandar. Bu meseleni de süleştik. Taможенный союзга giriş gerek. Oşonda Kazakistan menen Россия menen bizde granitsa jok bolat. Kuday bir şunal. Kar kıranı kayrıp alsak bolovu. Emi üzöngü kuştu kayra albay kaldık, bırak kar kıranı albatta men geçe günde ayttım, aytıp göröbüz Kazaktarga. Ankeni mına ırımı var da üzöngü kuştu vergende üzöngü kuş menen kuşu Han Tengri'ni vergenmiz, Tengri toğunu. Oşonda Tengri'nin beti teskeri olup gerek bolsa ayt oşol derden ayt. Ayt oşol derden. Sıra. Sıra oşol derden. Yo ayt sıra. Aytırmaz başa da kaç. Uğu atamayt. Ayt da. Aytыңыз. Мау сұрағылы айт қалақсыз. Sıra veriniz. Buna hazır kurtulgan bu bizim balda. Vardın ben ara katası var. Atemi partiya üstünde var. Atlo partiyanın ne var. Biz Sovyetski partiya. Bırak şunu balda işte. Şunu alma var işte. Korkma işte. Turak. Ana geç bizim gel. Biz gel. Başını verin. Gel. Ağayın tuğandar, mına akırkı suro dele fasol eken. Albatta men sizlerde düşünüp atam. Bir döpçerge varsan, uşunda ele surolarda. Mına Batkenge varsan misalı birle suro. Su bolovu, su gelevedi. Antkeni 3 yıl murun programma bekitip etkem 8 ay iştegende. Programma irrigatsiya dep. Şu geterim menen gerek bolsa janağı İrencit kanal degenge Aksıdan truba alpargamız temir truba. Oşo trubalar durdap ketти da jasamak tügür. Oşolle Batkenge su verse Batkenge görüp ketet. Negizi mına gelecekte Sovet hökümetinin köp nerse alsak bolat. Mına ilgeri
торгово-закупочный контора деген болчу да мамлекеттики. Ошол эле фасолдун үрөнүн жазында берип, күзүндө сатып алса твердый баа менен эрештикен ойлобой жыргап калат да. Бул жерде фасоль, Баткенде абрикос, ошол эле көлдө алма, башка бир жерде буудай, нарында ет мисалы, ушундай торгово-закупочный системаны киргизебиз агайын туугандар кайрадан. Көп нерсени кайра алып келебиз агайын туугандар. Атажурт партиясын Бакиевди алып келебиз деп атат. Агайын туугандар алып келсе соттойт элек да жакшы болмок. Менимче. Алып келсе ойлобогула бирөөнүн алы бизге жетет депчи. Эң күчтүү партия СДПК. Биз просто азыр биз деле мына 7 апрелде Акаевке Бакиев окшоп отуруп алсак болмок. Бирок мындай да күчкө салып алган бийлик, же добушту уурдап алган бийлик аяга жаман бүтөт экен. Бул жолу эл чечсин. Эл чечсин. Мына өзүңөр чечкиле агайын туугандар, өзүңөр чечкиле. Бирок элге жараша бийлик деп пайгамбар да айткан, Куранда да жазылган, Библияда да жазылган да. Ошон үчүн албетте кээ бирде Кудай сактасын деп калам да, Кудай сактасын деп. Рахмат. Рахмат агайын туугандар. Рахмат.